رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, hatiranan, murah-murahan, pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilang kita niyo tawfiq waktu ini insyaAllah. Amin mahinang na to, uunan, akabuhi na to sampai paadlaw nga na kana insyaAllah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini. Jari yung pangadyan na to, damikyan sugpat sin pangadyan limabay, at tungod sin pag tinggal sin sambahayang, damikyan sin amuin pagtahala sin waktu, dahin ha mga hadis biyata kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Ahmad ibn Hanbal an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allahi ta'ala fi al-Islam. Qal as-salatu li waqtiha wa man taraka as-salata fala dina lah was-salatu imaduddin. Biyaita doon ini kabaakan hakitab Ahmad ibn Hanbal riwayat din kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amiril mu'minin Umar di matong laungin hambuk usog para Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta nagkabtangan laung na ya Rasulullah uno laung niya in mga amal amuin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha agama Islam. Insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu liwaktiha. Amo na lang niya insambayang amin hitunay siya roon ha waktu niya. Waman taraka as-sala fala dina lah. Na hisyusyo in maninggali sin sambahayang wayroon na pag-agama niya. Was-salatu imaduddin. In sambahayang lang niya amo na inhag sin agama. Yadto matarang biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangasubo sinhambuok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-iyanon sambahayang amo na in sambahayang hikatunay mo
hawak niya. Biada kita simbiyaitaan bang siya rihi katunay hawak niya, di na siya matag sambahayang. Dahil nga mga pangadyan talimabay, in pagtahala sin sambahayang, sa laggo dusa, buas dahil nga pagsirik. Naamo yan. Nalaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang tinggalan niya in sambahayang wayroon na agama niya. At tinimisan siya nagsasambahayang sa kaulaw labya siya wayroon pag-agama. Bang siya way pag-agama, biya sa kaulaw wala siya nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwos giyan na pansin Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-salatu imaduddin. In sambahayang long niya, amunain hag sin agama. In kamaksuran niya, amunain hukot sin pag-agama. Amunain sambahayang, bangway sambahayang, way marista ibadat sinhambuk manusia pa Allahu subhanahu wa ta'ala. At sarap yan, bang aun ukon sin manusia, halgaan sin manusia, subay wayroon makaliw ring haamuin ibadat sambahayang. Biyay ta demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallahu wa huwa mudai'un lis-salati lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatih. Biyayta doon hay ni sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pagtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo-siyo lang niya in amin sumampay madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin timinggal siya sin sambahayang niya, hambuok hadya waktu, amin tiuod niya na magbak siya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan niya roonhan indugal kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta gyanapan sin Ibnu Abbas in kabtangan niya, nagsabdalaw niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo-siyo in magbak iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya ini lupas sin sambahayang niya, na doonhan lang niya wayroon na lang tabiya mga inu-inuhon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga katansin karayawan niya. Mana niyarang yan di na inu-inuhon, di na parulihon, di na misan bistahon, nando kaylo sa laggo-laggo kalugian si manusia haadlaw gana ka na mga katawtay mangura na kama Islam. Damikyang beta doon hay ni riwayat daing Kan'aun ibn Abdillah, innal abda idha adkhala qabrahu su'ila anis salati awwala shay'in yas'alu anhu fa in jazat lahu nadhara fima duna dhalik min amalihi wa in lam tujiz lahu lam yanzur fi syai'in min amalihi ba'd. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla al-'abdu as-salata fi awwali waqtin sa'idat ila as-sama'i wa laha nurun hatta tantahiya ila al-'arsh
fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah wa taqul hafizakallah kama hafadtani. Wa idza shalla al-'abdu as-salata fi ghairi waqtiha sa'idat ila as-sama'i wa 'alayha dhulmah wa idza intahat ila as-sama'i talifa kama yaluppu ath-thawb al-khalaq wa yadribu biha wajha sahibiha wa taqulu dhayya'aka Allah kama dhayya'tani. Rawahu Abu Dawud. Biyata doon ini di Aun ibn Abdullah bunal to lang nin hambuk ipon apabila siya napasud na palaunsin pakuburan niya asubuhon siya sin tungod pasambahayang niya. Amo na lang niya impanagnaan hiasubukan niya doon. Nawang siya lang niya maka ini laway roonan at inibang ibarat biya mga mag-ikhtibari o nakapasya doon haon ang pakitaon indugayng amal ding ha mga aamalan niya di halawman sin ini dunya ini na banglaw niya roon haon in siya yaon bat wala siya nabista in sambahayang niya, di na siya ini aturun atawari nabistahon in katantan amal niya. Bihan yan. Hati niya sa kaulaw in sambahayang, bang siya di mayaw, narimayaw imano siya, bang siya kimangi dunhan, labi-labi na bang hindi mabista kanya in sambahayang niya, naway roon na to long takarayawan niya, misan pa nagmarayaw siya mga kaibanan ibadat. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, apabila sumambahayang inhambuk ipon, dahil nga mga sambahayang niya, hapanagnaan pa sin waktu, hati niya hitunay niya hapanagnaan sin waktu, long ta ini patalbangon pataas langit, in amin sambahayang niyaon, sarta long niya nagdarasin sahaya, sampay sumampay siya madto paarash sin Allahu subhanahu wa ta'ala, in sambahayang niya yaon, mangayo kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala hatagda po kaniya, sampay paadlaw kiamat. At inaway roon duhong hugna sin, pangayo kaampunan sin, sambahayang sin tiap-tiap, sambahayang sin, hambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya hikatunay hapanagnaan sin waktu. Amo yan to. Sarta imianin sambahayang yaon, na piyarihara kaulaw niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin pagparihara mukaku, laong sin sambahayang niya. Naamo yan to, laong niya. Na, banglaw niya, inipon niya on, nakasambahayang siya, bukon na hawak to niya, damikyan, in sambahayang niya yaon, amuin patalbangon pataas sin langit, sumagawa nagdara lang niya sin katigidluman, bang siya sumampay na madto pa ini langit dunya, doon haon lang niya ma ini biya madto ma kilo-kilo sadya madto bihan inamuin ini sambahayang niya yaon, biya lang niya sin sa pantun sin amuin kamungon larak yaon. Sarta lang niya isang pakpabayho sinamin tagdapukan niya, ang pasya imian lang niya ini bangman kauliupas sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin panglugpasimulong niya kako.
Hati niya inibadat tay ni mga kataw tay manghuran sa lago-lago tatarangan kato karena lumamod ini mga yu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hatag na po kaniya. Sumakawa ing katan suway makauna in sambahayang amuin paamuhon sin kita parayaon ini pagtunay kaniya iban ayaran amuin puspusin pag-ayad hasupaya ando kaylo di siya kahilangan amuin jukup-jukupan siya hasupaya inyaon katantan mahinang sababsin in ibadat tayaon amunain manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin bangman ampunon dain tagda po kaniya. Naamu ini mga kataw tay manghuran haagam Islam. Hasabab yato dain ha mga hadis riwayat dain kan Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yaqbalu Allahu minhum salatahum man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa man ta'abada muharraran wa rajulun atas salata dabbara. Beta doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tulaw niya atinya kajinis manusia di tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in sambayang nila. Kaisa niya biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo in magdarungan hamanusia amuin sin ibadat sambahayang pag-ubos di in manusia atinya in nagmamum kaniya yadto di kaamuhan kaniya, di kasulutan kaniya, hambuok yadto rin hamanga, amuin di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang niya. Hikaruan niya, laong niya, amuin mangipon hamano siya mahadika. At niya ipunon niya in hambuk pagkahin niya manusia bihan ini sin in siya yaon mahadika. Hati niya amunain ini hambuok tao bihan pagbayaan niya in amin kapatot sin hambuk manusia di niya hirihil biya sa pantun ini in pangatod niya biya ipon niya siya in magbabaya sin waktu katantan sin ini amin hambuk manusia yaon misan lang ta amuin mamaid pa kanya bihan. Mangayo waktu umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala sumambahayang di niya dihilan. Nain siya ini misan sa kaawnan niya Muslim di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang niya. Ini kato niya hambok usog lang niya bang siya sumambahayang na subay na dito ha kahinapusan sin waktu. Biyata doon lang niya, ad-dabbar an ya'tiyaha ba'da an tafuta. Impagyanon dabbar, hati sin dabbar ini amo hindi ha hulihan na tuod sin waktu sin sambahayang sampai bang niya sambahayang yaon abutan na siya sin wala naroonin waktu yaon. Amo yan. Na long niya beta doon haon in siya yaon bang siya magsambahayang dito na sa amin kahulihan sin waktu. Nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tay maun sin Allahu ta'ala in sambahayang niya misan da siya nagsasambahayang habiyad tuin kahalan niya.
Demikian riwayat biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qal man jama'a baina salatain min ghairi udhrin faqad ata baban 'aziman min abwabil kabair. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu lang niya in hambuokon niya in dua waktu hati niya dua waktu sambahayang hahambuk na waktu hawayroon udur dakula na insya nakasud lang niya palawom sin sa lawang sin amuin pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lago dusa na hinang niya. At ina nakasud siya palawom sin pagmaksiyat sa lago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in hambukon niya in waktu. Hati niya in mga ini aon dahing mga amin maghinang pagturon. Bihan yan. Bang aon maksud nila panahon bihan na long niya takaranta na subay na hawaktusin ini aon haulihan na sin waktusin duhur yaon. Ubos ito na in duhur, ang payad to ito na in asar, at niya inyaon, supaya maranya na in dua waktu makaminsan ito na na inyad to, wayroon naghinang waktu bihad to in Allah subhanahu wa ta'ala, iban way nakapasampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam, habihad to in kahalan sin, pagtunay sin, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat sambahayang, amin kita in magbaya sin waktu ta kuno ta hitunay. Sabab inyan katantan, biyabaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpaibog kato taniw katantan, in panagnaan waktu sa lago-lago tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin adlaw Jumaat, amin banglaw niya makaratong kau pamasjid bihan hapang panagnaan sin waktu, biya kau sin naka pagsumbay long taunta, hahikarwa sin waktu biya kau naka pasumbay sapi, hikato sin waktu biya kau naka pasumbay kambing, hikaupat sin waktu biya kau naka pasumbay manok, hikalima sin waktu biya dakuman iklog. Inyan hambuk din ha mga pagpasub kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya amuin naghahali kita asal sin kahalgaan sin waktu, amuin biyabandaan kita sin ini Allah subhanahu wa ta'ala in manusia sa lugi-lugi doon haamuin paglupas nila sin waktu. Inyan biyayta kato hambuk surah halam sing Quran. Suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Biyayta doon haon sin Tuhan na to Rabbul Alamin, siapahan niya pa waktu. Ibut lang niya pa waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Bunal to di manusia halawm kalugian. Illa alladhina amanu. Buat malaingkan amuraim mga sila, nagparatsaya. Unin pagyanon pagparatsaya. In pagparatsaya, bang unin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lawi marayaw hinangon sing kita, subay kita imakaunareng hakatan. Amuin tumunay hawaktu amuin biyayta yaon. Sabab muna in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya manaw tumunay sin wiyajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakauna na in Tuhan Rabbul Alamin daing kaniya. Bihan yan. Sabab mataud din ha mga hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw sumung harap pa Tuhan Rabbul Alamin, ini hangsaang
Insya sumung kay mo, hangdo pa. Bangkaw sumung humarap madto kaniya, ini nagpapanaw, in Allah subhanahu wa ta'ala, us in panaw niya, masamot din kato. Mana niya nagtataka din Allah subhanahu wa ta'ala kato, hakataan sinwakto amuin, piyag tuhunan, doon hawak to tiugila hasara ipapahinang kato. Subay sadya kita makauna. Iban amo at yung kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan mga katawtay manghuran haakam Islam. Na ayaw na to biya luparagbos lang ta kita in magbaya sin kabayaan ta hatungod sin parkala pag-ibadat. Suway sadya kita magad haamuin tiranan biyayta sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang in hinangon sin manusia siya imag ganta sin kabayaan niya bukon bunal in pagsyahada niya. Amin imiyan siya, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atawa, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iban magnaik saksi ako, kabunal tuod, inhi Muhammad, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa inhi Muhammad, ipon, iban daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, in pagsahada yan, mga katawtay manghuran, sapa, sima pakaw, sin namunakon kaw, biunnal mo inhi Muhammad, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang siya, ini nangahagad kaw, nanghimunakon kaw, nagsabunnal kaw, sin inhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katantan manunjuki paingkatan pag-ibadat harap patuhan Rabbul Alamin, subay siya lumabay daing harasul sallallahu alaihi wasallam, di manjari bang siya inyaon lumabay ring ha, dugaing manusia bihan. Sabab, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya magkabtangan mamayta ha ummat niya. Buat malengkan inhibayta niya yan katantan deng hatuhan Rabbul Alamin. But in siya daak. Di siya magpalabi-labi. Di siya maggaganap. Di siya magdaragdag. Bang unimpiyang daakan kaniya amuhadya tuwin hipasampay niya. Sarta impya sampay niya, wala siya nakalamudunhan. Nabiya diin na in mano siya magbaya siya sing kabayaan niya. Imaanan niya, subay siya magtanga masin sulga niya. Siya magpaon sin sulga niya. Na ang paway roon, makakaus magpaon karena in sulga-sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan hambok kalugian sa lago-lago mga katawtay manghuran haakama Islam. Na ini pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan dihilan kita niyo tawfiq sin waktu na to ini sarta iwan tulong tabang dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo amin dumukot halam simbigi jantong na to im mga pagpatumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan aun pahadis biyayta doon hay ni. وقد ورد في الحديث أن من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرم الله تعالى ب5 كرامات. يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه كتابه بيمينه ويمر على الصراط
kalbarqil qatib wa yadkhulul janna bighairi hisab. Biyita doon na ini, laong niya, hisiyo-siyo, in amoy in nagaayad, nagsasakap marayaw, sin panghalga isin waktu rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, amin tumunay sin sambahayang 5 waktu, dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala 5 karama. Hati niya aun karamat ding Allah subhanahu wa ta'ala, hirihil hitukbal ha amin sila yadto. Amuyin, pag iyanun long niya, himahangad sin waktu. Hati niya, inya undi sila magkatahala. Makauna sila ring hakatan, amin tumabo madto palugal pag-ibadatan, pagsusujuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisa niya biyay doon haon, laong niya hiig daing kaniya in kasigpitan halawm sin kabuhianan niya. Kabuhianan, kamaksudan niya, kabuhianan niya ri halawman sin gumini, hiig daing kaniya in kasigpitan. Hiig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab doon na, biyabay kato, hambok daing ha mga pagpakuyag kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Biyita doon haon na hisiyo-siyo, in mattan-mattan, in pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan, di na niya hikasusain kabuhianan niya. Sabab hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, amin sa luhay-luhay in labayan harap maun kaniya. Allahu ta'ala ini tumakin kaniya sin kabuhianan niya. Asal-asal daysab, in katantan ini tutupuran na sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rijiki. Sa sumagawa gumaban palom simbay niya landok maluhay. Ikaruan niya, damikyan doon haon, hiig daing kaniya in siksa halawm sin pakuburan niya. In hikato niya, hiruhal in kitab niya, raing harapit niya patuo. In hikaupat niya, in siya bang magpanaw na sumud pa amoy in susuran, sin tiap-tiap, inibar iman, in siya yaon lang niya lumabay, raing ha sirat al-mustaqim, amunayin taytayan law niya, harap madtupasulga, in labayan mo, in tunguran sin taytayan yaon narka jahannam, bang manaw na in tao yaon, harap madtupasulga, biya law niya sin, kilat mahatangkas in sapat niya. Amen to. Ini kalima niya, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Pasurun siya palawm sin sulga, di na siya laung tadoonhan sasawon pangasubuhan pasing katantan na hinang niya rin di halawman sing gumiini. Manuy tuyan na dya siya madto palawm sin sulga niya. Na, in sumuno biyayta dahing hadis mahaba ini, wa man tahawana biha aqabahu Allahu bi khamsi asyara uqubah. Nahisiyo-siyo lang niya in ini lupa-lupa at tawaruunhan ng gaan-gaan sin sambahayang. Labi-labi na ruunhan amoy ini mapalabi niya pa in pagdul hanapso niya ring sin waktu umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala.
na aun hang pu taglima roon na ini hipananam kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amsun fid dunya wa thalasun indal maut wa thalasun fil qabr wa thalasun inda khurujihi minal qabr. Laung niya 5 dan di halau man sin dunya ini. 2 doon hawakto bang siya puklason na rin kaniya inyawalihan niya. 2 doon halaw sin pakuburan niya. Iwan sin 2 laong niya bang siya gumawa na rin halaw sin kubul niya. Na hindi hadon niya, biyayta doon na ini, in panagnaan, yanzi'ul baraka min umri. Panagnaan, laong tangsoon sin Allah subhanahu wa ta'ala in barakat daing hapangumulan niya. Hati niya bang wayroon na barakat sin pangumulan sin manusia kanto wayroon na hadya katuladanan sin manusia yan wayroon na kapuspa iddahan sin kabuhi niya. Ini karwa niya yumha siya as-salihina min wajhi. Laong niya igon, puklason at papason, daing hapamayhuan niya, in sipat si mga tausali. Hati niya roonhan, na daing ha mga ini pamayhuan si manusia amuin, bukod siya marayaw bihan amunain sabab mga tausali kakitaan murunhan in sila halawom amuin ini sawa ay mo kapag ianun. Na inyaon nagkukudum na sadya. Bialong niya sin ini bayo sin ini malikid zabani. Amunain malaikat lang ta nagtutunggo sin narka. Ipagpanghiningod yan si mga kamaasan bihadto. Ini katunya, kullu amalin ya'malu la ya'jurhu Allah alayh. Ingkatan sin amal, hihinangon niya, amal, pag-ibadat, di sin Allahu Ta'ala dihilantong bas. Inhi kaupat niya, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Ingkatan sin duaan niya diangkaton sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas langit. Sambil aun hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di lang niya ini umangkat in duaan niya shibran ila sama. Di umangkat daing hababaw sin niya hangsaang. Inhangsaang bihan. Inhang dangaw bihan inhang dangaw. Bihan. At niya mahaba inhang dangaw. Inhang saang amuyin ini biya sinyaw. Naamoy ito. Ini kalima niya laisa lahu haddun fi du'a'is salihin. Wayroon bahagi niya daing ha mga panghindua asin mga tao salih. Amin tiyang da akan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap habok ding kato manghindua hataw tay manghud na to bariman sibu dabuhi iwan patay. Amin imian kita Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Amuan ini panghindua asing kita amin lapayon ta intaw tay manghud taha agama Islam usog babai halaw man sing gumi ini kana indua ayat to hikarayaw patiap-tiap pambuk deng kato tanyo mga kataw tay manghuran ha agama Islam.
manjari na yadto na isabin waktu miabot kato taniyo na naganapan na to dakuman hawakto balik dihay ni kita nakatubtub. Insya Allah subhanahu wa ta'ala karena mahaba-haba sa in pangadjian ini. Tungod paparkala paglupasin waktu sambahayang mataudtudhay ni mga dunhay ni masabot na to insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalo-kalo ini magpaid da kato taniyo habuk pahambuok. Na insya Allah subhanahu wa ta'ala hawak turugaing. Ganapan na to yung pangadjian na to bangumbay dako kaniyong katan hawak to ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.